whaatala whātu Talafola Radio Samoa le nei fo i tai au, usi mai alau whaafonga. O lea ua le solo te e mo le luas fulfai tu la ape pasi le New Zealand bus i Wellingtoni. A o le ua tau fia loa e le pūlenga ngā luenga a ave pasi o lo te. O le waweaona nafi na whailo mai ai o le a solo te e le so ave pasi o lo i lalo pūlenga a le New Zealand bus. Ona o le fia le taunu unga o feutana inga na whaia i o lātou totongi. Peitai, e aua uliane ana nafi, ai sau le whaasilisilanga mai le pūlenga o le kamupani, ua lock out, be le to yeini ngā luenga ave pasi o lo te e se ia mai a ausia masainia se malienga i le vao le uni ma le kamupani. O se whaiunga e tali tonu le kamupani ua whaia mo le saunga le mu o paanga ma tau fia i le talo whaafua se i o te e a le uni. O le lea ioni ngā luenga ave pasi a o talia bea fe whaloa i a le uni ma le kamupani. Whaalia i nisi ave pasi le whaanoa noa, o no le awhiai malato tupe maua. E luas fulfitu au o ngā pasi i tutono le taulango Wellington e wa awhia, ma o loo tele le itu i sasae, lea ele o iai nisi kamupani pasi o tautuaina. Ua matua i whaate i ai ma le peresetene o le uni, Richard Wagstaff, a o le whaatonu silo le council, Darren Ponta, ua matua le fia le kamupani malana whaai unga. Sau no Ponta, ua le whaamalieina ai le New Zealand bus malienga mo au nanga tau fe malanga inga ua mai au osia, ma a whai umi le ai o ni pasi whioa i le kampani o le ase ia loa le kone karate. O le so lea ua amata le ni pasi whioa i le New Zealand bus, ma e le o mai loa po le ale umi o le awha loa i le mata upule nei i le vao le kampani ma le uni. Ua iai nei le popolenga o lea na ono fiso o tai atu le tangata kilingi ua whaamaonia i se tasi o tangata whai ngā luenga i lunga o vaalele le Qantas. A o wha ngā solo pea so engo le nei case whaamaonia o lea e fōlinga mai na fiso o tai atu le tangata kilingi vaalele i au kilani i se tasi o le au whai ngā luenga le Qantas ma o i o se tasi whaamautu i au se talia. O lea ua whailoa e le soifua maloloina i Victoria au se talia, ua tau mawhai nei e feso o tai atu i le tangata whai ngā luenga le Qantas, ma o le whautuanga wa tu inatu i tangata ngā lulue i lunga o le vaalele wa soesoeina a ngā i mō siaki ma whaanofo e sea mo le se fulu whaaso. O lea fo i ua feso o tai atu le soifua maloloina i Victoria lava i pase se 5 se lau lua se fulu, le ana whai malangatu mai au kilani taunu i Victoria, mai le aso se fulu fituanga i mai le aso lua se fulu a Perila, e mata i tua aunga le fulu. O le aso na nafi na whailo mai ei wasilia ma le tolu se fulu tangata na feso ta i ma le kilingi wa wha amaonia ma e o mai le taime tu ufa ata siaita la fou e le i aise siaki wa wha amaonia. Ua toe tau tino nei se tasi sa whai ngā luenga i tua oi i lalo wha amalo le Swissport e le i wha amalo sia e le pūlenga wha apele malo le whaia o lato siaki. O le vai aso nei lea ua tu uai e lea tangata whai ngā luenga lana ngā luenga sa whaia o le ngafa ma vaalele o loo whioa i whaavau malo. O no le mawalunga o le lamatia o tangata ngā lulua i tua oi o loo wha amalo sia i le tatau na whai o siaki ta ilua vai aso. Peitai, ua ia toe tau tino o Novema o le tausanga tālua i le taimi mulimuli na whai ailo na siaki. Ua toe tua i ai e lea tangata whai ngā luenga le Swissport i le siaki no tangata ngā lulue a tua ma le wha amalo sia. Ai mai le pūlenga i tala le News Hub, mai le silia ma le se lau tolu se fulu o ana tangata ngā lulue i au kilani, na o le toa se fulu 5 i lātou e whea ngai ma vaalele mai fafo. Peitai o ni whai numero lo fe ese a iai ma wha maunga le soifua maloloina. Ma o sau no le minstal ko Viti Chris Hipkins o le pūlenga lavo whale whai ngā luenga e ta tau ona tutu malo si mo siaki o tangata ngā lulue. I reporti e le na o le paulia o le tangata whai ngā luenga le Swissport ua moli mau i le whai o ni o lātou siaki pe ona wha malo sia ia se tema o le tausanga tāluai. Ua tangia mai wha maunga le toa tele o tangata au se tālia taunu o mai talu na whewa isa o loto i le nei vai aso, o lo usi ta ia wha atonunga e ala i le wha o ngā o le COVID Tracer app. I wha maunga e pe ona wha alau i loa le TV tasi, ono afe lua se lau iPhones, ma le tolu afe lua se lau o telefoni Androids, mai a seki e mai au se tālia lea na download i ai le Tracer app a New Zealand. I le aso ngā fua lava ia lea na to aita tala i le saolotonga i lata i le lua afe tangata au se tālia taunu o mai i New Zealand. Ma o le aso fo i lea na le si tala i le lua afe lua se lau whaafitu o ni sui fou e wha o ngā ina le Tracer app. O loo whamanatu pelm tanga luenga soifua maloloina i tangata asiasi mai au se tālia e ui o loo ua mai a seki a lātou telefoni whi avea i au se tālia. E le o yeisa tūlanga e le o mawhai e o na download le COVID Tracer app a New Zealand. O le whaatonuino pāse se au se tālia taunu o mai e wha o ngā le COVID Tracer app a New Zealand, wha apele ki o le Bluetooth
o se tasi le neo vaenga na whailoa i le ioenga ua tatala ai le saolotonga. Tala mule mule o le tae ao, ua whainga tā se whai unga ni usila i le toe tatala o whainga malanga wa alele mai initia. O le ua whaatolu wina le whaatetele o le COVID initia, whaatusa i le lua vai aso tāluai le ana whai ai le whai unga le malo, e tapu le toe au mai o ni pāsese mai initia. O lea toi titi o maso le sao lo iai, ma o lea fo iwa wa ai le malo e tapena se isi system fo, e tau fia le tu ma wifi ngā malanga wa alele mai atunu o lo tele ina a fia. Ai saunuanga Minstall Koviti Chris Hipkins, e le fa apea a tele cases i se atunu, ona o ko meki leona sone mumu, peitai, o lo o wa ai foi i atunu o lo o lama ti ai ni usila. Ua moli ma waimal polo fesa su esu e a Michael Plank i tala alele tio ni usila, ua whainga tā tele se whai unga e toi tali ai whainga malanga mai ini tia i le taimi nei. O le solulo le vasa fau, le ana mua i whai loa le malo e umai le tapu peita i fina ngalo wha alio tangata su esu e ua whai loa le vai aso nei. O lo o lato fau tua ina i le tatau na toi sila sila to toa le malo ai e le i toi wha tanga. Tala nao le nei tai au, manuia nei aso.